Ebyamagara mbikuchibo kazire health products. Nkutangira program Ebyamagara wasibota nabanyeta cyo butundi charity kandi mwabazyogu twine Dr. Phillip Besigye ogwe nutritionist kandi shoboro muri nyankore ogwe ne Dr. Owebyendya okona nebyenywa okoine kunywa kugira ngo amagara gawe gabe marungi okuruga ombashemeza amagara health information center aha ho muri rwebikona nanda kutuganira aha kintu cyo barukweta infection twara mwana omwirwaro ngo arwira infection ya infection each and every day. So tuyebuza omubyendya no kunywa n'emiturreho yitu infection eriyo kwera aberiyo ne bagetachi omuri nyankore kandi bakugetachi twazombyendya neyijeta ntuba twarya ki ekyaturetera infection mbwena ninkushaba ngo nkirize nyakire omujenyi wetu omwami Phillip Besigye sebo twakwakira nashemenga kubashanga turi hari infections ninkumanka nutritionist mbwenu arukfa yombyendya hati ninyenda turebe infection cyo cyaba ki hazombyendya harimu infection yasho konkano ija kutushoborera infection niki twazo mu rurimi rw'ito rw'Nyankore. Infection no kutahirwa ubukoko uburi kubasa kurwaza kandi aho uri kuba rukiza kujetera infection no warwire aba watahirirwa ubukoko buteganize mbera yo yemirimo yawe nk'umuntu nabwico huriro teine mani citinga ngo gire ki wakora ukurengo uhagarukana amani gawe natahirwa natahirwa kurabira ngai ahakahasirinzire kandi kanoza kushanga ukashanga bacebereshagama ngo nho hari infection nintahirwa kurabiro ombicweka ki ekiri kubasa kureta ukutahirirwa ni kirugum bintu binji echo kubaza no basa kunywa mizi gari mu bukoko no basa kunywa bushera buri mu bukoko ninge kindi kintu cyona cyo kunywa no basa kurya ibyo kurya bikurugire mu bwo bukoko umuntu na basa kwisyamura no bukoko ne senyiga ogisye no basa kunaba mizi gamarofa garuge mu bukoko no basa kuba no yonsya ishagame yawe ryendofa amashirika gawe ry'amarofa amabere gawe ry'amarofa umwana uguri konka atunga ubukoko buri kubasa kumurwaza. Okay, nabwo yacho aho ubukoko buri kubasa kurugani hinji mununga konka ubukoko tibwo kurwarize kuri noja ngo niba butine mbere y'uburi kukuriramo nabwo yacho zamana go kukura okushanga ngo uyino bukoko nabwo yacho bajeta infection tichikuru munonga nkekiresire uko kutahirirwa go bukoko ahubwo kuba amezi n'ubu kugateka ari ubukoko buri kusigara amezi gamaguturi kunywana bagatirimo mubazi go kwita bukoko kandi n'ubugarabe gatarimo bukoko buri kubasa kuturwaza konka garimo mubazi guri kubasa kuteganisa ubundi bukoko burinjo mu mubiri buri kubasa kuturetera okugira amani bace nabwo yacho okuronda habwenshi utahirirwa bukoko ni ikintu kikuru munonga kiburi muntu we ni no bujunanizwa okuringu yamanya. Yes, konka hati no Phillip kore wanywa ubukoko bwo mezi bukaba bwa kutahira ayira basa kurwaza typhoid basa kurwaza malaria basa kurwaza indwara ebe identified konka ko mwirwaro ngo akana ko areta karwira infection hati infection nendwaro kwayo then na netirije kurwo mu infection nayo nendwaro kwayo infection ni bari kukozesa ukushoborora ukotahirirwa kuko nibasa buri ubwecika kimwe ninge kindi ariho bacteria, yes, hariho virus, hariho protozoan, hariho parasite n'ubundi bukoko bwinshi
bumwe ubusanzwe takabwine kandi hariyo n'uburofa nabwo buri kubasa kutaha umubiri ibiryo mu mubiri bikatuma wakora ubukoko kuri bwo mu nda yawe no mu mubiri wawe hatari kugira ngo nibwo nyoyire kandi ubukoko kureke cyonyire nicyo cyaburetera mu nda bw'abafomudi kandi hariho indyambi iri kuretera umubiri kugira amani make ahubwo kuba wine amani ga immune system gari kumara tini kakoko kari kubasa kurabaho nk'ikarurengo rwo kubasa kukorera indwara nabwo ejo no gushanga ngo umuntu yine infection ningashi atahirirwa ubukoko n'akamiso ko kwereka ngo ibyo kwirinda mu mubiri birya hansi kandi ibyo kwirinda umubiri kuza hansi nikibasa kuri twe bintu binji nikibasa kuri twe gushanga ngo turi kunywa amezi nikibasa gushanga ngo turi kurya bijuma turi kurya mboga toshemererwe turi kubyamaje ibyo byo nibasa gutuma amani bwo mubiri bwaho amani kandi ibi n'ibintu ibiri kutubaho buri izoba umagara gito nabwo yaco umuntu kumanye kiri kubasa kwagira ubukoko ukora ikibanja umubiri gwawe nkije ko kirishikura diri bukataho buryo bwo kureba ngo tiwe kizo ubukoko ukutegeka imiyembe ntuzirya za karoti tuzirya tugira konka stili infection age egaruke yije mbweno nibihe biri kuhagira aza kuri kugamba ibyo bijuma hati uje ushanga ngo n'intorana y'ibijuma abantu benshi tibari kujimanya nakwico kureberaho kuza ngo mukatari hati ukagambiro uri kuguza nk'imiyembe umuntu yende yo gukora juice nakwejunzire ngo mazima ejeje yatye kogaho hati nyina ngo urebe icyo muyembe guri nikaba karya kayembe kato kagumanika kura nikahanguha kahikakuhisa ikiri kumayisa ibirise biryo mu byo bwo muyembe nibiguyamba kukura konko cashanga ngo gwasya tino wagurya hati umubwenge bwo muyembe harugamo ikiri kubasa kuyamba bwo muyembe okugaruka kushinyagurika kugaruka kwihinduka itaka eyigwarugire hato muyembo gwo guri kuba gutohire umuneke gwo guri kuba gutohire inanase tohire ipapare ritohire ipere ritohire ryafire ahubwo ko biryo muhanda gwo kuza kugaruka kwihinduka itaka nabwo eco mu ryeco tari mu kiri kuza kukombeka ikiri kumesa ogwo muyembe ko ragurye nigwija kukongerera haryeco ikiryo mu mubiri ikiri kubasa kuyamba kugira ubundi bukoko uri kuza kwihamagara ahubwo kwamagara gwo muyembe gariyo nigarugaho ugaruka kwihinduka itaka umubyogo muyembe gutohire mu itaka nyone ubwo nato munda nigwo wato munda niguza gukorerwa ahubwo kuba gwo gwani gushenya gwa gutari kombeka konka shati oriyo nogira ngo turonde ibyo kurucuka tubene ibyo twakoresa nibyo bwabikira mwe kirisa nguruga mu juice nyina ngo ngambira bwenshi omukazi wenda n'ubwana buto buri koyo tiyembe tuto ahubwo kuba umubyo twe tuyembe harimo kiri kukura kandi nabo bariyo nibakura nuri ariyo nakuza umwana umunda nabwo yeco empeze zirimo inyombe kamubire zirimo inteje kamubire zirimo nizihagira kukura no muyembe waza kuguronda muneke waza kuguronda gushemere kuba gucari mwikaca byeco kijumo aho kuba ikaca niryo rimwe birise biri kuyamba kureba ngo ubwo muyembe gwa biki gushemere kuba guri kandi gwabasa okukuze kindi kintu nko kugukuzire ahubwo ko turi kubona turya ntubana twiha ekikurize byo kurya kukutukuza nikihira mani byo kurya kutuhereza amani warya ibyo kurya bihuira amani binukwira kure kubi hata kiri kumanyisa ecyo nchimanyisa ngo warye byabe byahanda haki ecyo wato munda nicyo kikureta infection konka narya kiriye cyakiri gatana gati kibisi aho cyo ni kiba kiryoke kirije aza kirenjiraho kuri kubona urya ibyo kurya
hine muntu uri kuhabura ngo abifutane kuba kana narakayitandika nikatandika kufutana ahubwo kuba n'icyo buhangwa gufutana ukufutana niko kunyuka ukunyuka nabona uronde shande ukufutana nabona uronda ikiri kubasa kurwemo shagama nabwo cyo nubifutana kugira ngo ubyatagure kiri kumara ubimire ende yongereho ukubinozya ahubwo kiri kuba nicwanyagurika umukanwa nece kine sukari kandi sukari ni y'inamani ngari kubasisa umubiri gukora ikiryo munda nikiri kombe kombiri inyombe kamubiri nengesh protein nabwo nazo nizitekwa kunogera umumpindura konka nibitekwa kuruga umukanwa bikanja kanje kiri kumara uri kubasa kubimira utari kubijema rero byaruga umumpindura bishuma bizuru umururu rwa bunyoga umururu rwa bunyoga niyo hariyo bukoko uburi kurya ibyo byo kurya kweyongera kubinozya kubihindura bike mununga ibiri kubasa kuraba umubwina buce uburi gutwara ibyo kurya kuruga umumara okuzumushagama. Yes. Wabari watari nitwe tukine Dr. Phillip Besigye kurwa Ebyamagara Health Information Center aho marwe bukona natuganirira ahakibaye sere infection. Twaza kumura ntuzagaruka atongeserezeho. Ebyamagara mbikchibo kazire health products. Ebyamagara mbikchibo kazire health products. Ntabwo echo nore ko uri kubona urya ibyo kurya ibiri kuhagira okukura ukarya ibyo kurya biri kubasa kuhagira ubukoko buryo mumara probiotic bacteria noba no yamba umubiri bwawe ukubasa kunogereza ibyo kurya byorire ukinduka mu iki kirahindukiwe ningashi ikirahinduka umubiri bwawe. Okay. Kuri kureba amara ushanga hariho ruce hariho ruhango kuri kurya umuyembe ni gwija kuhwera umuriro rwa bunyoga urwo ruhango norki urwa bunyoga ni rwo ruce. Okay. Konka korabe warya nka chapati ninga wanyo bushera bw'enkombe ninga enkumba ninga wanyo buhunga ibyo kurya bibyo rusanzwe byija kugumizamo bikorerweho umuriro rwo mushumiko ninga shi colony urura uruhango. Kandi nayo hariyo bukoko bwinjiho kutiro bwa buryo umuriro ruce ibirije kurya ijosukari iryo murye josano iwanyo mbushera kandi hakabasa kurugamo ibishaju ibiri kubasa kuyamba kureba ngo cyabaho ukuzimbagurika mu mubiri kandi ukuzimbagurika ni kukira kubaho kuri kubino burofo mu mubiri hate icyo kija kikwereka ukori kuba notora n'ibyo kurya iwe noba no birya uri kubyenda mu mugasho. Yes. Konka ko uri kubota ari kumangara hebinde biri kuyamba kure ngo ibyo byo kurya byahinduke byo mugasho noja kuri ireryo ncyo gushangira ngo umuntu narye ibyo kurya bitekera bwo kuba byamunuriro mu kanwa natekateka ngo yarye umuntu arya no bwira abibanjagura abimira kwe bimugurumbo munda atagira ikiyiha haza mu kushanga ngo ibyo kurya tibiri kuraba mu mitendera yabyo biri kuraba umukanwa aha mu miro umumpindura umuriro rwa bunyoga kandi hamwe no mushumiko ushanga ngo bimwe biri kuterama ryebyo bicweka nibiretera umubiri okutabaje ibyo infection nka ko ntuza kurondo burugo bwa infection. Yes. Warya ibyo kurya katwishanirize ngo urya breakfast katogo kebyenda natamuka muna chapati ubundi wanaga muna katoche tanata hotwa hariho rutunguru hariho runyanya hariho katunguru cumu hariho ka karoti kacukamba tikaranzyayo hate ibyo kunyuka ibyo byo kurya tibiriho kuco kubaho ngo ibyo byo kurya wabirya no bwira nabwo cyo wabimiragura inda yawe nije kugambira ko utabinozya ahubwo ko noje kurira byakugurumba noje kurira haza umwika nubo tabinogize kiri kumara
okuyamba empeze ziri omu mpindura okubasa kutahirira ebyebyo ebiri kwombeka omubiri bikabasa kurugamu ekirayombeka omubiri gwawe. Noba otanozya ekiine sukari ekiri kuza kurekura amashanyarazi agari kuza kukuhereza amaani. Konka endayo neija kubigoyagoya nk'okubiri nekugezaho egezeho kandi ekirarabemu kikaza omurura orwa bunyoga nakyo wabwo kuba nikiija kuba kitanogire kiri kumara bwa bukooko bushemere kuba nibikukurira tiburi kwija kugira omurimo guri kumara ahabw'okuba noija kushanga ngu ebyokubiire nibiraba omumara kumara eshaha nk'itaano byaza kumara eshaha 8 ninga 10 nk'uko ori kubasa kusiga ebyokurya bifundikira sobanura ukashanga byashishikaire byarosire nikwe ebyo byokurya omumara biri kuza kuroteramu ukashanga ng'omuntu kwari kurya aryaho kakye eijurenda arya ebyokurya agira eki bari kweta ekintu anyampa ekinyampo kinuuka kubi aha bwenki ahabw'okuba ebyo byokurya biterami omurura rwa bunyoga hamwe n'orw'omushomeko bijunzire nibijundiramu haza obu byajundiramu byabanza byahuguta ekintu kyona ekiri kuhuguta nikyendeza omwika gwa oxygen ahantu aho oxygen yakyendera acid neija kweyongyera ahantu aho acid yayongyera omubiri ngu ija kutandika kuhetantara hati oshanga ngu gamara agarimu obukooko bw'okurya ebyo byokurya gamara agarimu emisi eri kwija kwakira ebyokurya ebyaheza kunoga gatandika kuzimba kandi ucaza omu irwariro ubundi hariho uri kuza omu irwariro bacebera mu kuhandika kwawo oshanga ngu bakwata IBS kambakira kukahandika IBS irritable bowel syndrome engabakamba ekiri kumanyisa waza kuhurira ekyo kigambo ebyokurya byoine omururo rwa bunyoga biteganisiza orwo rura rwateganisibwa nitandika kuhunga ekyo kiriho tiri kubasa kukihunga rutazimbire niruzimba kandi ko ruza kureba uko amara gakozire hariho ekicweka eky'omunda y'amara ekirimu buri kintu kyona ekiwamira na buri kintu kyona ekyashangwamu hariho akabubi kari kurinda ebyebiri omunda obukooko burimu hamwe n'omubiri rero habaho ekindi kicweka cyo kirimu amaani ga immune system obukooko buri kurinda immune system nimwe buri obutafari bwona oburi kurinda immune system nibwo buryaho n'oburi kuyamba immune system gukora buryaho ndiyo ndinzira kubera kwatagana hati warya ebyokurya wabimirakwe obu wabimirakwe tiwabirya n'ibiri kubasa kubiyamba kuba ebyomugasho bikabicwanyaguza byija byaza omumara byahugutiramu kariya ka mucous membrane wararebire omunda ya rukaka iki kinyama iki kiri kwera mucous membrane nikwere kushu kandi niyerimu ekiri kubasa kurinda ebiye biri kuba biri omuriro rwa bunyoga n'ibishemere kuba nibirabamu bikaza omu mubiri aza wanu wenda kutunga ekishoni kirungi biri kuba biri omumara olibi byo uri kuto mu kihoroni ahubwo kuba omukubira byamuntu oba nojogoramu ebiri kukuyamba kandi ebiri kushagaho ebitari kukuyamba nibyo biri kuza nkahe ebishoza uyebuze wanyampa ekinyampo kikanuuka nikiba kirugireyo iwe nkakora akwata aha nyindo kuri yo munda aho kiri omubiri gwe nigushishira ki niguteekwa kuzimba kugira ngo icyo kirya omumara kirimwe kuza omunda y'omubiri konka ekyo tikiri kubaho ahubwo kuba ari kutandika kuzimba hatya emyanya yerinzire omubiri kugira ngo gutatahirirwe oburofa etandika kuhanguha hati nebyabita kanogire bitandika kurabaho n'obukooko bumwe bwarwo mu byebyo bihugusire butandika kurabaho bucaza umushagama
bushanga immune system butegereza konka bwo ko immune system nayo yaneza kurira umurye byo kurya byurire konka biwarya kubi ushanga ngo na immune system tene cyo kugira amani nabwo icyo bimwe birabaho utandika kuhwa amani utandika guterwa umutwe utandika kukorora utandika kukurira umubiri ni gukurya ubuje utandika kweyagura uzo mu irwariro ngo ine infection abwira cyo ntegereze ukwendera turya hari infection okay hati kora abo ine infection ya rugaho ugikozire no niwe ahubwo kutagira bujunanizi bwo kumenya ngo ebye byoriyo n'urya bizakurwa mu mubiri gwawe kandi byabyekorire biri kuzakurwa mu mubiri gwawe ibitekwe kushobora kakashobora no tugambira kukota ukatugambira kutaho twagurine zimanya kutaho cikano shangwe byebyo ubwo butunguru ubwo butwantushara n'engaro zitu nakikano shankando mu infection mwahe kubeshitami omukuteka teko kwanje ebyo bisebe byo kwenda mutukorese covid kuyijire batwigesa kunabe ngaro kunga bari kuzinaba hati ne bangaye timbare kimwa binte biri kurufa kazombiri n'engaro ahubwo engaro nizikwata hona no yaguro mu bicweka ebyo uri ko yaguramo hatari ho uri kukureba kunko tanabe ngaro kungezo ngaro zimwe uzikwasa umunyindo kwato mu kanu kwato mu mato kwato mu misho ahabwe inco burufo bo wihayo butari kutahira kuri go mu kibyo bicweka sengaro nuzo nabwo icushanga ngo kunabe ngaro ni kimwa binte byo uri kubasa kukozesa ukwetantara ukuletera yaki ukwetantara kwiyahecho ikiri kubasa kuletera kutahirirwa bukoko ibayete infection atwija kushoma handi hace ahakutwakubasa kwetantara kurekana nyendo nkiroze mazi nkubuze infection kanosha ne kwata munonga abana katweriro marwaro gabana na ni infection hazoba ry'abana batabakwerisa tabakunywa tabakudirachi konga kwa kasi yakana ngo ni infection kandi yabutosha mboshi kuyenera bo mwibere ryonka ona nico cha leta byingana bityo abana ati bari kuwehwera abana nitubareberera konka kuwo kuza kureba umukazi ari kuza konsya tari kubanza yari simura ebyo tubero kandi nari hisa yengaro yes izitanabiri yayakwatache nkahato kunaruga hanyoni mpukana kwakira ruzaro yanjye nurihayo no muhereza okay ayonka ubwo burufu bwa burya hibere ubwaruga ahangaro zawe kandi ubundi ayonkiramo n'uburofa ubwaruga umushagama yawe kwera birufakira bwo kubamara nago bwagazimbire ntabwo ejo abana babwo kubati bari kurebererwa kiri kumara nibatahirirwa ubwo bukoko mununga kukira abantu bakuru kandi abantu bakuru nabo nibatahirirwa ubwo bukoko kunga bo nibahunama bagumisiriza njana nakubuza kunde ninye nambwine nubuza mwana kandi nyo mukamabwo ndya ntabwo ejo abo bana boshemire kuba nibarebererwa n'ubwigendesereza hamwe no kumanya ahubwo kuba n'abazeyire nabo kibacari bazeyire kubabire bari kare tindi kubanye n'umurimo mbakanyira ngo hazo botije twagugaba kandi turi kwikizwa kuri takana ha murimo ntakasigomuka yego abi n'abakozi ni mumanye injisho zabo tiwe y'umwana tari kuza kumuyonja kuko uri kumuyonja ntabwo ejo abana b'injini bararufakara bwo kuba kureberera kurya hansi Otio ni nzira nk'uko twabasa kwendera cyo program yitu ne byinje bitine kuganira ahantu ari ya infection konkeri izoba twabimarayo nitwijagumizamu na program irakurateho okongera kubuza Dr. Phillip Besigye twatwine hati ahantu areji ya infection we nahabwa hatukatkomaho ntwijagaruka wikeri kuyija ari kutongeserezaho manarombusinje Ebyamagara byambikishibwaho Kazire Health Products.